Karebak maros engkari olah alat berita. Ia Siti Nurfadila meminasa paletu keki karebak lao rikemanang. Mapamula bunga mutamana ulah ramalang. Siare-are pak balu andre-andre papabuka penoi rilalenge jalan lantok dan pasewang Kabupaten Maros. Tung keso mapamula telu arawinge angkana waktu buka. Mak dupa-rupa andre-andre papabuka ribalu. Mapamula cendolo palu butung, pisang hijau, es buah, bepa-bepa nenia andreang. Padang kangero napake gunai sapadale ri ulang ramalang. Siare-are pole ri padang kangero jamanna memeto iso-iso. Nekia megato ia mina balu nareko mutame ri ulang ramalang. Nasaba maelo i tambah palolongena. Maelo penoi parelu atungena iso-iso ri ulang ramalang. Ia rega apasan yasa iso lepereng. Ia naik kareba upala tukeki rima kukoange. Ia Siti Nurfadila maleu sima riola oleh berita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita pada salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai meluk kak pelas kaki kabareta melawan virus corona. Gaya virus corona. Ia silaku dicarita tahu mai gaya di tahun 2020. Nasabah liwat bahayana virus corona kok nak kenai tahu kai dipirasai maka dingerang malip puno pakitai ya mero nasabarina de nate nama ringerang angkena mate nakode nama gati diurai ya virus corona mapamula ri kota Wuhan salah satunya kampung Ricina ondronna pak balu olok tuo tapi kokoro kabarina katona tahu nakena di Indonesia maka perlu waspada. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kareba maros engka siriola ala berita. Ia muflihana meminasa pelipet-pelipet kareba laurikan. Pemula bunyi utama na ulang ramalan sehari-hari Pak Bayu andre-andre Pak buka penuh wirilalangnya jalan lantai daing Pasewang Kabupaten Maros. Tungke semua pemulai itu perlu arawangnya angkana waktu buka. Makdu parupang andre-andre Pak buka ribalu. Mapamula cendol palu butung pisang hijau es buah bepa-bepa neminya andreang. Padang kangero napak kegunai sapa dale rulang ramalang. Siare-are pole ri padang kangero zamanna memeto soso. Nekia maegato iya minabalu nadeko mautama ri ulang ramalang. Sabak maelo i tambah parolonganna maelo penuh parolu al tuanganna soso ri ulang ramalang. Ya rega apa siamasang iso alepereng. Ia naik kareba upale tukeki ia muflihana maleusima riola arab berita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita pada salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engka yaseng virus corona. Ia si laku dicarita tahu mai gaya di tahun 2020. Nasabak liwat bahayana. Bahayana virus corona apareko nakenai taue engka dipirasai makke jingeren nama lipuno pakitae. Ya miro nasabak rina dekna te nama ringerang angkena matereko dek nama geti dihurai. Yai virus corona mapamula di kota Wuhan salah sedina kampung di Cina. Onronna pak balu olokolo tuo tapi kokoro kabarakna engkotonna tahu nakena di Indonesia. Maka perlu tu waspada. Perlu diingerang kabarakna reko tahu nakenai virus corona liwat gampang selecekeng. Nareko dia keteni watang kalena uai elokna atau sedih pane andrean tahu terinfeksi. Tapi engka carana reko meloki hindari. Nareko mesuruki pole bolata apake pasampo timu. Ajakna sembaran dianre. Ajakna sembaran dia keteni. Si belai ki tahu terinfeksi.
Terakhir, komelo ke mak disik di bolata, ki biasai macaka jarita. Engka ufekna salama mana mui te pole dibayahana virus corona, termasuk idimanen tau Sulawesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca berita. Gubernur Sibawa Bupati Ri Sulawesi Barat na palembangi sekolah bebas biaya. Tentu pada mak biasa ki marangkalina kareba pada padana poleri televisi radio Ia rega nari baca langsung poleri surat kareba Ria waneng se di ripaka lembah poleri Tribun Timur. Salah se di surat kabarae ia engkai ri kota Mangkasara. Gubernur Sibawa Bupati Ri Sulawesi Barat masih dikiwi pada setuju manengi nareko sekolah Ri Sulawesi Barat bebas biaya sekolah. Makuni ro purana pau Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Barat Muhjamil Barambangi, Rima Mujo. Sitonganna ya ro programna sekolah bebas biaya pura ripagaut ni riwetu pura lawele nae dek na panakusuna saba maega bumpa bak nua dek na pahangi ya ro reasingi pendidikan gratis. Nareko ripahangi si bawa mak decen sitonganna dek na riasem pendidikan gratis. Nah sabah sinin na biaya-biaya pada na sewa otona anak sekolah pakaianna, polopenna, ia rega bokna, mutamak maneng niri lalana rangkaian pendidikannya. Ia ro dek na sabah makka majak makuni ro perelau ripanesa nariase matu maneng pekugi riasan sekolah gratis. Ia rega sekolah bebas pakka majak. Nah sekolah gratis dek na balut di sekolah-sekolah bertaraf internasional. Nah sabah ia sekolah agana biaya na perluang. Sekian, terima kasih. Virus corona. Engka ya raseng virus corona ia si laku cerita tawa. Maega di tahun 2020 nasabah liwa bahayana. Bahaya virus corona afareko na kenai tawe engka dipisai mako jingeren nai lipuna pakitai. Yaro nasabah nadena tau nawaringere angkena mate riko dekna sangai ti yae virus corona mapamula di kota Wuhan salah seding kampur di Cina. Onrona pak belu olo kolo tahu. Tapi kokoro kabaratna engkaton tawa na kena di Indonesia. Maka perlu tawaspada. Perlu yaseng kabarakna reko na kenai virus corona liwa gampanna selecong nagareko dia. Katena wateng kalena wae elokna atau sedeh pene angren ngatau tarif vaksin. Tapi engka corona reko maleki hindari nareko maseki pola bolata apakei masker aja na sembarangi diandre aja na sembarangi di iketeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Anissa Putri Anastasia Kalasa Aserapitu. Melok kama pareng kalinya kiri di maneng kabara iya naritu. Salo ciluwu malumpa dua wanua labu lempu sitan telu meter. Pole lempo lopoe harisalo ciluwu. Na pole lempo lopoe nasabari pole bosi lopoe ritete. Pitu riwenie letuk ritete asera yele. Dua wanua labu napak banuange lao maneni riwanua lainnya. Siratu 37 kaladini labu onrona nalalempe. Pamarentah mak bere bantuan nayanaritu onronga wai mapacing anu riandre pak bura si bawa pakaian. Pura toi lempo 2 tahun labe dekna si pada ri iye taunge nasaba lempe iye taunge liwa batua.
asabarina napole lempee nasabari pada pak banuang maka beang arowo risalo cilu nasabari pole lempe nareku bare sikoni ule kupalet turwaki ridi maneng dan pengenga nareku engka ada salah pura kupa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.